Nĩ mũtitũ wa kĩmerera wa Mukogodo kaunti-inĩ ya Laikipia, kũrĩa birigiceni ya maabitha borithi ya kũrutũrũra itoi ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kwa ihinda. Kũringana na aikari na atongoria, birigiceni ĩno yacũngĩrĩirie aikari arĩa marigainie na mũtitũ ũyũ gũthama mĩciĩ yao, rĩu makĩenda birigiceni ĩno ĩrĩke na ihenya. Hakuna chakula, blanketi, kuna wenye kuleta vitu vyao, maboma zimevunjwa, hata yangu imevunjwa. Nilienda huko jana nikaangalia tu na nikaashana naye. So shida yetu ni hiyo sasa, kwa sababu ya kutoroka wakora naye wakapata nafasi ya kuingia kuharibu maboma. Tumeona wamama wanaumia sana kwa sababu wao wamama wametoroka, hata wameasha mabomba sao, wameenda kukaa chini ya mamiti na wanaumia sana. Akiari hĩndĩ ya icera mwena ũcio, mũmbunge wa Laikipia ya rũgongo Sarah Korere oigĩte birigiceni ĩno nĩ thararĩte mĩtũrĩre ya aikari icigo cia Lukosero na Dungoru, Sieku na Sanga. Kuna pia wahuni ama majambazi ambayo wamekita mizizi katika forest hii na wameangaisha sana wakaaji, wameangaisha majirani, wameangaisha kila kitu. Lakini ile kitu ya kusikitisha ni kwamba hawa jamaa hawajaguzwa mpaka leo. Tunaomba serikali wafikirie upya ili wanapojaribu kutibu kinonda wasisidishe, kwa sababu tunaona kama imesidi. Korere oigĩte itoi nĩ ciũĩkaine kũrĩa cikaraga, akĩũria maabitha a borithi kũng'ethanĩra nacio. Ukiangalia saa hii Bokish Primary imefungwa, Sieku Primary imefungwa, Lokusero iko na watoto chini ya dhuluthi moja, na Kurikuri iko na watoto chini ya watoto 20, zaidi ya watoto 200 wameenda. Kwa hivyo ukipata watoto wamewacha shule kwa sababu wazazi wao wamefurushwa, inakaa sasa ni kama tunarudisha maendeleo nyuma. Mĩario ya Korere nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ aikari na atongoria angĩ makiuga ona mathomo ma arutwo nĩ mathararĩte na njĩra nene. Tulipokuja mahali hapa, tumeingia watu wanaishi hapa ndani, hata mimi tunaona pale naishi na watoto. Shida ni shule, watoto wa nursery na watoto wa primary. Kuna wale hawaendi shule kwa sababu wanaogopa, wanahofia barabara. Ripotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wanjikũ.